بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. ابو عمر شیبانی گوشگین منای لوگ واجه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه گوشتگ من واجه صلی الله علیه وسلم جست کتک کجام عمل الله پاک دوست ترین. واجه صلی الله علیه وسلم گوشتگ نماز پا وحدوانگ. من جست کت پدا. واجه صلی الله علیه وسلم گوشت ما تو پتاگوں باز نیکی کنگ. من گوشت پدا. واجه صلی الله علیه وسلم گوشت الله پاک راہ جهاد کنگ. ابن مسعود گوشید من واجه هنچو گوشت اگا من گیشتر جست بکتے من گیشتر پسو رستگا. بخاری و مسلم. اولی سرپدی ادا نماز قدر و قیمت زانک بیت کہ نماز چا جہاد و ما تو پتے نیکیا انگا دیما ترے. دومی سرپدی ما تو پتے قدر و قیمت. سیمی سرپدی جہاد ارزش تو قیمت. نبشتہ کنوک شیخ سیف اللہ بہرام حفظہ اللہ تعالی.